Ukele nomthandi we-multi cooperative digital media sikuthulela ke indaba ezimnandi kakhulu eziqinisekisa ukuthi ke sizobe sikhona laphana ke kwi-Hollywood eDurban July as i-multi cooperative digital media i-MacDo Media ngamafuphi ke sikwethulela bukhoma ke ukusuka nokuhlala ke mayelana ke nomjaho wamahashi ke ungakhohlwa futhi ukuthi ke kufanele ube khona laphana ke kwi-marquee yawo ke futhi ke laphana ke amabhinqa nakwi-marquee amabhinqa bafethu siqinisekisa ke amabhinqa kithi angeke size sinilahle sizobe sikhona laphana kwi-marquee yamabhinqa kwi-Hollywood Durban July. Ngicela uqinisekise ukuthi ucindezela ku-subscribe button ukuze uthole zonke izinto ezizobe zenzeka ongaphuthela ngisho nawukodwa ozobe kwenzeka laphana ke i-Hollywood Durban July. For more information uvula ufonele number ke evela lapha na kwi-screen.